snage, možemo ići ispod linije polako. Izvolite, molim vas. Molim vas, pokret. Molim vas, molim vas. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije, gospodine ministre odbrane Republike Srbije, gospodine generalni načelnici Vojske Srbije, gospodine generali, oficiri, predstavnici medija, dame i gospodo, dobrodošli na vrhovni pilot Milenko Pavlović na prikaz operativne sposobnosti dela dela snaga za reagovanje na sopstvene kao i dela sastava kojim se vrši spremanje jedinica Vojske Srbije koji su za rad služili naše odbrambene industrije. Gospodine predsjedniče Republike Srbije, vrhovni komandant Vojske Srbije, učesnici prikaza sposobnosti Vojske Srbije su pripremljeni za prikaz. Izvolite da prikaz počne. Razumijem, gospodine predsjedniče. Poštovani gledalci, evo pratimo pokaznu vežbu sa aerodroma u Batajnici, tako, sa poligona u Batajnici. Pukovnik Milenko Pavlović, sa nama u studiju su pukovnici Svuko Marić iz Generalštaba Vojske Srbije i gospodin Bojan Pavković, direktor Vojno-tehničkog instituta. Komentarisat ćemo sa vama zajedno ovu vežbu. Ovo je pokazna vežba, kao što možemo da kažemo, i vidjet ćemo razna oružja i oruđa, tako i upotrebu njihovu, kao i manevre koji su predviđeni. Dobro, evo da kažemo ono šta bi to bilo otprilike što ćemo vidjeti, vi ćete nam reći, gospodine Mariću. Hvala vam na pozivu. Vojska Srbije danas ima čast i prikazat ćemo deo sposobnosti Vojske Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović. Vežba je jako dinamična i bit će interesantna, tako da apelujem posebno na mlade ljude, ako imaju 40 minuta svog vremena, da budu sa nama i da vidimo šta će to sve vojska da prikaže danas na aerodromu. Biće dinamično. Prvi deo je dinamičan deo, gdje će se pokazati sposobnosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kopnene vojske. Ponosni smo i na našu 72. specijalnu brigadu i na 63. padobransku brigadu. Oni će također prikazati svoje sposobnosti. Učestvovaće više od 100 pripadnika Ministarstva vojske. Biće prikazano više od 10 savremenih borbenih sistema i bit će sve podržano sa respektabilnim vojnim vazduhoplovima. Imamo sliku i vidimo u vazduhu patroliranje aviona MiG-29 i ujedno mislim da je počela i prva od 5 naših sekvenciji koje ćemo vidjeti danas, a to je prva sekvenca kontrole zaštite suvereniteta vazdušnog prostora i ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Ideja je uopšte takva da se prikažu dostignuća koje ima vojska, ali da se da poseban jedan akcenat na novo usvojenim sredstvima naoružanja i vojnu opremu i ono na što smo posebno ponosni, a to je sredstva koja su ušla u Vojsku Srbije, zahvaljujući domaćoj pameti i zahvaljujući pre svega direktoru Pavkoviću i Vojno-tehničkom institutu, koji je, dakle, naša pamet, naše fabrike su to sve proizvele i sprovele u delo to što je naš Vojno-tehnički institut sproveo. Dobro, mnogo toga izlazi novog, je li tako, što se kaže, kao što je plod naše pameti, kao što reče pukovnik Marić, evo da čujemo i vas. Šta će to sve biti prikazano? Tako je. Biće prikazano, pored sistema koje ćemo vidjeti ovde u dejstvu, biće prikazana i sredstva koja su u prethodnom periodu uvedena u naoružanje i sa kojima već počinje sada opremanje Vojske Srbije.
u takozvanom taktičko-tehničkom zboru koji će biti nakon ovog dinamičkog prikaza. Na njemu ćemo moći da vidimo i neke od novih sredstava koja su trenutno u razvoju. Dobro. Koje biste vi izdvojili sredstva? Pa vidjet ćemo već različite ove oklopne transportere, Lazar, Miloš, onda Mrap 6x6, vidjet ćemo modernizovani BOV, pored toga vidjet ćemo PVO sisteme, bit će tu Pancir i takođe Pasars koji je uveden u naoružanje i sada počinje opremanje Vojske Srbije njime. I takođe vidjet ćemo i bespilotnu letilicu Vrabac u statičkom prikazu koja je takođe uvedena u naoružanje i jedan borbeni dron koji je trenutno u fazi razvoja. Borbeni dron koji je u fazi razvoja, videli smo one kineske bombardere, dronove, ali tako, dronove bombardere. Ovi naši, da li će oni biti bombarderi, da pitam. Kao što ćete vidjeti, oni su isto naoružani raketnim naoružanjem, tako da menja se polako i način ratovanja i pristup celoj koncepciji. Sve više idemo ka takozvanim asimetričnim pretnjama, borbi protiv terorista i sličnim stvarima zašto moramo biti spremni u narednom periodu. Jača se, možemo reći, borbena moć sa jedne strane, s druge strane se više i štiti živa sila, tako i sam vojnik Vojske Srbije, na neki način uz upotrebu ovih tehnoloških dostignuća. Pa jeste, upravo ste. Vreme čini svoje. Mi se nalazimo, evo već druga, treća decenija 21. veka. Savremeni vojnik više nije vojnik iz 80. ili 90. godina, osim što mora da ima respektabilno naoružanje kojim će da štiti i sebe i druge, mora i sam da bude zaštićen. Vidjet ćete i kasnije imaju respektabilno tu zaštitnu balističku opremu. Svaki naš vojnik iz specijalnih ovih jedinica i vojnik pešadije mora biti zaštićen da bi uopšte učestvovao i izvodio borbena dejstva na bojištu. Ja usmjeravam vašu pažnju, vidimo na ekranu, počela je ta prva sekvenca, prva od 5. Dinamika je uveliko. Dakle, taktička pretpostavka jeste da je neprijatelj izvršio povredu vazdušnog prostora. Angažovane su, Vojska Srbije sada treba da odgovori na taj izazov. Znači, povređen je vazdušni prostor. Vrlo brzo se sve dešava, tako da bit će što kraći. Zadatak vojske jeste da neutrališe pretnje iz vazduha. To su upravo uradile naša 2 modernizovana MiG-29 u vazduhu u sadejstvu sa najsavremenijim artiljerijsko-raketnim sistemom za protivvazduhoplovna dejstva. Ponosni smo što naša vojska to ima, a to je ruski sistem Pancir S1E, dokazan ne u učionicama na trenažerima ili već u realnim borbenim dejstvima, pokazao se zaista efektivno, efikasno u Siriji. Koje su njegove mogućnosti? Pa, da vam kažem, to je te naučne polemike, koji je bolji, koji nije bolji. Rusi to jednostavno kažu, poligon ili rat će da pokaže. Mogućnosti ovog sistema uništava najsavremenija borbene pretnje iz vazduha, od raznoraznih krstarećih, krilatih raketa, dronova, o vazduhoplovima da i ne pričamo. Dakle, to je za njih, kao kažem, poslastica. Uništavaju ciljeve na daljinama do 20 km. Rusi razvijaju i jače rakete. Preko 30 km, visina je 15 km. Eto, mi smo se time opremili. Prva ta sekvenca je završena, lovačka avijacija i artiljerijsko-raketni sistem, baterija naši momci su, da kažem, neutralisali tu pretnju i prešlo se na ovu drugu sekvencu, a tema je opet jedna taktička pretpostavka. Zadatak je dat našim momcima iz 241. lovačko-bombarderske eskadrile Lađevci i Kraljevo. Oni treba da neutrališu jedan objekat dejstva. Pretpostavka je da je neprijatelj tu negde. Orlovi imaju zadatak da dejstvu. Oni su prikriveni manevrom došli u rejon i uništili su taj objekat dejstva. Opet kažem, sve se vrlo brzo dešava, sve jako dinamično. Tako da sve što vidimo sada dešava se sa jednom jakom i koncentracijom pažnje i sinhronizacijom raznoraznih naših dijelova. To su pripadnici specijalnih jedinica koji treba da neutrališu eventualno... Ovo je ta treća sada naša supozicija. Znate, život i rat mogu biti
svakakve situacije mogu da donesu. Zadatak u ovoj trećoj supoziciji jeste da je potrebno borbeno traganje i spasavanje. To je desila se neka nepredviđena situacija, ili je to potrebno na terenu, ili je, ne daj Bože, naš pilot oboren i tako dalje. Ili njihov pilot iskočio iz njihovog vazduhoplova koji je oboren. Može i to, da. Mi smo solidarna vojska, poštujemo ratne zakone. Suština je spasiti onoga kome treba pomoć. Jasno. Spašavanje se vrši uz pomoć helikoptera Mi-17 V5, također imamo ih u naoružanju vojske 5 i podržani sa helikopterima Ha-145, također ih imamo u naoružanju 5. Skoro smo ih dobili od evropskog, jednog evropskog respektabilnog konzorcijuma Airbus i vidimo da u sinhronizaciji tih stava vazduhoplova Mi-17 i Ha-145 da se vrši izvlačenje onoga kome treba pomoć. Da kažem da u ovom helikopteru Mi-17 su naše specijalne jedinice, momci koji tu dežuraju i koji su spremni da reaguju ukoliko je situacija na terenu nepovoljna po nas. Interesantno, oba helikoptera mogu da budu i u borbenoj nameni i u nameni traganja i spasavanja. Tako da je umetnost i veština, da kažem, to koji komanduje tom operacijom. To su leteće tvrđave, takozvane, ali tako? To su, vidjet ćete kasnije, to su ove 35-ice borbene leteće tvrđave, ali ovi avioni također, ono na što smo ponosni, znači mogu da budu i prosto jednostavno u neborbenoj toj misiji traganja i spasavanja, a mogu da budu i u borbenoj misiji. Imaju spregnute mitraljeze, imaju vođeno i nevođeno naoružanje i mogu da dejstvuju po ciljevima na zemlji. Vidimo dole da artiljerijsko-raketni sistem Pancir neprekidno dežura, osmatra vazdušni prostor i uopšte... Također je došao Lazar 3 i vidjeli smo da su se iz njega iskrcali specijalci koji obezbeđuju prostor. Jeste, taj Lazar 3 je oklopno borbeno vozilo. Zadatak je da se pešadijska četa ili pešadijski vod dođe na liniju, da blokira eventualnog neprijatelja koji se nalazi na zemlji i da stvori uslove da se specijalne jedinice mogu da završe svoj deo posla. Lazar 3 kao oklopno borbeno sredstvo je, možemo reći sada, nešto što je novitet u našoj vojsci. Ima svoje prednosti odnosno na ove, možemo reći, koje smo... Tako je, to je moderno sredstvo koje je apsolutno uporedljivo sa najmodernijim svetskim oklopnim transporterima 8x8 i predstavlja značajno poboljšanje sposobnosti Vojske Srbije. Proizvod naše vojne industrije, tako? Što je za ponos. Dobro, Miloš, koja je razlika između Lazara i Miloša kao oklopnog vozila? Pa, razlika je značajna i u nivou oklopne zaštite i u broju ljudi koje može da preveze. Znači, Lazar prevozi 9+3, a Miloš ima ukupno 8 ljudi u sebi. A sada možemo da vidimo jednu interesantnu scenu gde se dva borbena bezposadna vozila Miloš priključuju u akciji specijalnih timova. To je mali Miloš, kako zovu popularno, tako? Jeste, mali Miloš, da. Pravo ime mu je Miloš N. naoružani. Dobro. On je oklopno sredstvo, bespilotno, bezposebno, rukovodi se... Koliko on ima radio skretanja? Sa njim se rukovodi možemo reći, preko sistema za upravljanje. Ima dve varijante. Znači, jedna varijanta je da ide posebno vozilo uz njega, iz kojeg ga kontrolišu dva operatera. U ovom scenariju, znači, ga kontroliše jedan operator koji ima prenosni pult za vođenje i koji je, naravno, izašao iz istog helikoptera iz kojeg i Miloš. Znači, dva Miloša su izašla iz jednog helikoptera Mi-17. On je namenjen za neutralisanje pešadijske sile, ali tako možemo reći? Tako je. I za podršku specijalnim timovima u njihovim dejstvima. On ima naoružanje, ima mitraljez kao glavno naoružanje i revolverski bacač granata. I sposoban je, znači, da dejstvuje u urbanim sredinama. Znači, ima mogućnost da prođe kroz standardna vrata. To je bio jedan od osnovnih kriterijuma za njegovo projektovanje.
Ovo što upravo gledamo, možemo reći da je najzanimljiviji, najdinamičniji deo ove današnje vežbe. To je ta sekvenca 4. Zadatak je taktička pretpostavka da je jača teroristička grupa zauzela pojedine objekte na aerodromu Batajnici. Zadatak Vojske Srbije da neutrališe tu pretnju, neutrališe terorističku grupu. Operacija je isplanirana tako da videli ste, Lazar sa pešadijskom četom je obezbedio reon dejstva gdje se nalazi ta teroristička četa. U vazduhu patrolira Mi-35, a naša leteća tvrđava spreman je na dejstvo iz vazduha. Evo ih, vidimo, 2 od 4. 17-ice su, vidjeli ste da je 17-ica iskočio desant naših specijalnih snaga. Oni u stvari treba da reše taj zadatak neutralizacije terorista. I vidjeli ste jednu metodu savremenu koja je prosto tako mora. Situacija je jako dinamična. Teroristi su, znate, kako deluju i kako brzo... Da li su taoci ili ne? Jeste, situacija je nepoznata. Mora brzo da se dejstvuje. Poenta priče da se specijalci spustili sa ovim sistemom Fast Rope, sa tim užadima za brzo spuštanje i već su u neposrednom dodiru sa teroristima. Sada je ovo čista i prosta školska taktika kako neutralisati terorističku grupu. Ovo što je pukovnik Pavković rekao, savremeno ratovanje. Ova dva mala Miloša, neko bi pitao pa šta oni rade sad tamo? Pa evo šta rade, zamenjuju ljude. Sa njima upravlja neko sa jedne distance od 200-300 metara. Ne mora čovek tu da se angažuje i čovek sad da strada. Ali imaju izuzetnu vatrenu moć. Imaju izuzetnu vatrenu moć i pored toga oni su oklopljeni. Tako da su idealni za to da se prvi pojave ispred neprijatelja i da preuzmu na sebe i neprijateljsku vatru, a i da odgovore. Odlično. Situacija je jako složena. Prosto komandovanje sad ovde, to treba sve da sinhronizuje. Vidite, dosta jedinica. Imamo kopnenu vojsku, imamo specijalne jedinice, imamo ratno vazduhoplovstvo, imamo helikopterske jedinice, imamo desant, imamo protivterorističku operaciju. Dakle, jako jedna dinamična situacija koju, eto, brzo ovi momci to će da reše sada. Ovo su pripadnici 72. specijalne, da. Dobar, u vežbi će biti viđeni pripadnici 63. Padobranske, tako? 63. herojska Padobranska brigada, novo formirana, opet je u sastavu vojske. Ponosni smo na tu jedinicu, na borbena iskustva iz posljednjih ratova. Izuzetno teška dejstva, ali tako, možemo reći, nepredviđenim okolnostima. Jeste. A oni su za to i namenjeni. Ono što običan vojnik pešadije ne može da reši, to rešavaju specijalne snage. Dobro, imali smo i program 1500 plus, je li tako? To je posebno opremanje, ali tako? To je program koji je podrazumeo opremanje vojnika pešadije raznim sredstvima na oružanje vojne opreme, počeo od zaštitne opreme, uniforme, delova uniforme, do naoružanja i na kraju do njihovih transportnih sredstava. Da, vidimo kako dejstvuje ovaj helikopter, on je malte ne uništi kada ga pogledamo ovako. Pa, Rusi su ponosni na njega, ima dosta iskustva iz rata. Opet, kad se vratim na Ruse, kažem, ta iskustva iz rata, jedino tako oni upoređuju, kažu, evo, to je to. Dosta iskustva ima iz, recimo, Afganistana, iz posljednjih ratova gde su oni bili. Ponosni smo što su... Kao i u Siriji sada, tako u ovim dešavanjima, to vidimo. I pancir je korišćen u Siriji, kao i ovaj mi koji beše 17, tako? Jeste. Možemo reći da su da vežbi prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i mnogi državni zvaničnici, kao i najviši predstavnici Generalštaba Vojske Srbije. Tu su i brojne novinarske ekipe koje prate ovu vežbu i ova dešavanja na aerodromu Batajnica. Pukovnik Milenko Pavlović. U kojoj smo sada delu vežbe kada pratimo sve ovo? Dokle smo stigli? Pa evo, sad smo... Jako se sve ovo dinamično realizuje, malo je možda i brže nego što je ovo bilo predviđeno. Ali to je, da kažem, u vazduhoplovstvu... Pa to je valjda dobro. Da, u vazduhoplovstvu kad pričamo o sekundama, a ne o minutima. Evo, naše specijalne jedinice brzo odreaguju. Jeste, ste u pravu. Ovo 5. sekvenca sad da treba da otpočne. To je prosto vazdušni desant specijalnih snaga 63. Padobranske brigade iz vazduha. Naleteće avion, naš transportni An-26,
koji također modernizujemo. Zadatak je ovladati komunikacijom na pravcu dovođenja svežih snaga neprijatelja. Vidimo da je bačen vazdušni desant, 25 naših padobranaca sa visine od 1500 metara. Otvaraju padobrane na visini 1200. Brzina propadanja tih padobrana je oko 5 metara u sekundi. Za oko 3 do 4 minuta ih očekujemo na zemlji. Zadatak je da ovladaju tom komunikacijom i da stvore uslove da ostale naše jedinice mogu da dejstvuju. Vidimo sada desant, izvođenje tog desanta, a vidimo na koji način se to odvija i na kraju krajeva vrlo impresivno deluje. Ovi padobrani su nešto što smo imali priliku često da gledamo tako u nekim filmovima, ali sada vidimo i uživo kako to izgleda prilikom upotrebe u samoj vojsci. Danas je lepo vreme i povoljni su meteo uslovi, ali bez obzira na to, ovi momci pojedine vođe, da kažem, i komandiri imaju više od 2000 u svom životu i svojim karijerama, preko 2000 ovih skokova, eto, bez jednog, ne da Bože, vanrednog događaja, ali neke nepredviđene situacije. Ovo je samo jedan od vrsta padobrana koji oni koriste. To je padobran OM1, padobran tipa krilo. A ima i druge vrste padobrana, zavisi od situacije i potreba. On je namenjen za rješenje školskih, školsko-borbenih i trenažnih skokova. Da, vidimo kako se sve to odvija i na koji način oni će se grupisati prilikom, je li tako? Jeste, to je već taktika upotrebe. Kad dođu na zemlju, onda zna se ko šta radi. Već se znaju u vazduhu i prilikom iskakanja, tako iz tog sredstva, iz AN-26. Jeste, već se zna koji raspored jeste prilikom, je li tako, sletanja samog ispuštanja? Jeste, sve je to obuka, trenaž. Ti momci prosto, kao što vojnik pešadije mora da puca iz puške, on mora da skače iz aviona da bi bio u trenaži. Dobro, oni su opremljeni najsavremenijim pešadijskim naoružanjem. Jeste. Šta imaju sve od opreme naše ovdje, možemo reći? Pa negde... Pa oni kad se spuste na zemlju moraju da imaju to pešadijsko naoružanje. Novine se dešavaju u našoj vojsci, prosto taj kalibar 7.62, on jeste dobar i odgovara svoj nameni, ali za ovako nekakvu blisku borbu, sad njih očekuje borba u dodiru. Moraju da imaju neko lakše naoružanje, tako da smo mi neke nove kalibre. Jedan od njih je kalibar 5.56, puška, automatska. I neke druge kalibre sada, kalibar 6.5. Također uvodimo u vojsku, to je opet domaća industrija. Imaju tu zaštitno, tako bane, balističku opremu. U prethodnom periodu ono što je veoma bitno da napomenemo da je jako dato značaja na balističkoj opremi vojnika. Od vojnika pešadije pa do različitih pripadnika specijalnih jedinica koji naravno svi imaju različite varijante balističke zaštitne opreme, što podrazumeva nove balističke ploče, nove šlemove i uniformu koja im omogućuje bolju pokretljivost, bolju zaštitu na zemlji. Vidimo i prve pripadnike i njihov način sletanja, tako možemo tako da kažemo. Da, vidite, dok je bio desant, to je kritičan moment. Oni padaju 3-4 minuta, oni su ranjivi tad. To jest, zadatak je što pre spustiti se na zemlju i pripremiti se za borbu u neposrednom dodiru. Da bi se to desilo, moraš da imaš i dobro naoružanje, ali moraš da imaš i balističku zaštitu. Ta balistička zaštita prosto znači zaštititi svoju ličnost, svoje telo od neprijateljskih kalibara i oružja koje on može da koristi. Da, videli smo simulaciju borbe, desant, evakuaciju. Protivterorističku operaciju, vazduhoplovne operacije, protivvazduhoplovne operacije. Dobro, ovaj desant je još u toku, još su neki podobranci tako u vazduhu, drugi su se spustili na tlo, oni će sačekati tako sve pripadnike dok se spuste pa onda kreću u dejstvo. Tako. Znači, bitno je da napomenemo isto vezano za balističku opremu, da smo mi u okviru naše odbrambene industrije u potpunosti ovladali proizvodnjom balističke zaštitne opreme, kao i svih ostalih delova uniforme. Popularni pancira, je li tako? Jeste i pancira i šlemova.
Tako da sve je to proizvod domaće pameti i mi smo u potpunosti tehnološki osposobljeni da opremimo našu vojsku najsavremenijom balističkom zaštitnom opremom. Da, vidimo, gotovo svi su... Vidite, ima tu veliki broj detalja o kojima treba voditi računa. Od padobrana koja mora bude kvalitetan, u eksploatacijnom roku, od zaštitnog šlema, zaštitnog prsluka. Ova balistička oprema ima preko 30, verovali ili ne, detalja od džepa, od šlema, od puške, od noža, od borbenog ranca. Sve podjednako važno. I sve mora da prođe rigorozne testove u našem tehničkom opitnom centru. Naš izbor je bio, naravno, da ima ovakve opreme na tržištu. Svetske sile to sigurno proizvode, ali izazov je bio, ajte da malo, što kažu žargonski, sad kupujemo domaće. I to je naša domaća odbrambena industrija uspjela, konkretno Jumko Vranje, da proizvede. Odlično. Evo vidimo ovdje i... 29-ke i dalje vrše svoj zadatak, to je patroliranja. To je onaj prvi inicijalni zadatak koji su dobili, a to je obezbediti kontrolu i zaštitu vašeg prostora. To su modernizovane, tako, 29. Modernizovani avioni MiG-29. Opšte poznata stvar da Vojska Srbije u svom naoružanju, oni se razilaze sada, da u svom naoružanju ima jednu eskadrilu modernizovanih aviona MiG-29 sa eksploatacijnim rokom do 2030. godine i naoružanim savremenim tipovima vođenih i nevođenih raketa. Vazduh, 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 zemlja. Dobro. Pogledali smo svih 5 sekvencija, je li tako? Jeste. Dobro. Da, Lepo. ovo je bio prikaz vežbe, je li tako? Vidimo da su visoke zvanice Vojske Srbije, kao i predsjednik Vučić i ministar odbrane Vulin prisutni u ovoj vežbi. Tu su brojne novinarske ekipe. Sada ćemo i čuti, vjerovatno, o čemu se sve radilo, a i mi smo već... Mi ćemo sada ići na taktičko-tehnički zbor, znači da pogledamo taktičko-tehnički zbor. Pre nego što dođemo do toga, možda da napomenemo, evo, imali smo sada priliku da vidimo sistem Pancir ovde, koji je štitio naše snage tokom dejstva. To je veoma jedan modern sistem čija je pre svega zgodna karakteristika to što može da odgovori savremenim pretnjama, a to su bespilotne letelice. Ovdje ćemo vidjeti također neke bespilotne letelice. Ovo je novo sredstvo koje mi razvijamo, transportni oklopni transporter, takozvani MRAP 6x6. Dobro. On služi za prevoz trupa od jedne tačke do druge u situaciji, znači, kada ne vladamo u potpunosti terenom, znači kada te trupe mogu da upadnu u zasedu ili da im bude postavljena neka improvizovana eksplozivna naprava. Zato je on obezbeđuje balističku zaštitu za trupe u transportu i zaštitu protiv Minsku. To je jedan koncept koji se pojavio od rata u Iraku, gde su Amerikanci krenuli sa tom varijantom. Samo da idemo malo da vidimo tamo na teren, da da poslušamo malo šta i o čemu govori naše. Rusi su inače rekli da treba da uče od nas kako se pravi jeftino i mobilno vozilo. Dobili smo dobre komentare od kolega do sveta za ovaj dizajn. Koliko treba da uđe u proizvodnju? 224. Nisam to pitao. Pitao sam za vreme. A ko će platiti 224? Mi se nadamo. Inače, veoma je to jeste glavna prednost. Koja je cena? Dosta efektivnost. To je 350 €. Sa naoružanjem. Pošto je bazirano na kamionu. To je manje i od 4x4 Miloša sa naoružanjem oko 100. Manje. Čuva glavu. Nivo zaštite je... Menja sposobnost jedinice u potpunosti. 3+, znači može 12,7, ali da nije po 90. 12,7 izdržava, znači pod onim kako se ispituje. Ispituje se horizontalno vatra. Naš srednjoročni cilj je da se nijedan vojnik ne vozi... 90 stepeni nijedan neće ti izdržati. Ali po 90 ne može ni da puca. Zato ima dodatne oklupe. Naš srednjoročni cilj je da se nijedan vojnik ne vozi u tiradu. Da ne ide na zadatak u tiradu. Znači ima dovoljno mesta unutra, sad je raspoređeno 12 sedišta. Možete da vidite pozadi kako izgleda raspored. Znači ima mesta za 12 vojnika i još za dodatnu opremu. Tako da on može da vozi klasično streljačko odeljenje, ali može da vozi minobacačlije, može da vozi njihovu opremu i naoružanje opasno.
Svi su oni na ovim sedištima koje su okačene u pod protiv minske zaštite, imaju puškarnice, mogu da otvore pa gađaju kroz ove puškarnice gore na vrhu. Mogu da se izvuku. Dva su sloja, da, mogu da izađu, naravno. Imaju dvoja plus dvoja vrata, ima velike široka vrata koje mogu brzo da izađu. Vidite, svim ovim prostorima ispod mogu da stave puške, mogu da stave dodatne resurse. Ima mesta za specijalizovane verzije, kažem, za prevoz minobacačkog voda. A sve je to FAP-ova šasija 22-28, više desetina hiljada kilometara je prošlo ispitivanju i to je sad to ono što je Znači da bismo common mogli line. 60 da uzmemo za 20 miliona. Imamo li vojsku da vozimo? To je, predsjedniče, znači FAP 22-28, praktično svaki vojnik koji je svojevremeno završio obuku. Razumio sam ja Miloradović, 20 miliona je 20 miliona. Mislim, nije to Bog zna kakav novac. Nije da nije. To je jedan, to ne može ni, to je 1 mi 17. Jedan mi 17. I to bez oružja. I to bez oružja. A moramo da vodimo računa i običnom vojniku, pripadnik kopnene vojske. Što se tiče logistike, potpuno se uklapa. Dobri su bili iz 41. bataljona. Ovde, naravno, ovi 72. su bili izvanredni. Hvala. I 63. Ali ovi 72. su bili brži nego ikada. Ne znam da li je Italijan ovde. Nije Italijan. Stvarno Tu je zamenik Arsenijević. Arsenijević. Podskorik Arsenijević. Arsenijević, napred. Nisam ih vidio ovako dobro obučeni i ovako brzo. Ja sam rekao juče ministru. Nisu kilavili kao nekama, nije novi helikopteri, oni su bili izvanredni. Oni su bili izvanredni, helikopteri su izvanredni, od čovjeka strah da uhvati kad vidi ove Mi-35, ali oni su bili izvanredni, izuzetno su brzi bili i neverovatna razlika u odnosu na ono što sam nekada vidio. Stvarno, čestitam. Prenesite čestitke svim pripadnicima, molim vas. Ovo se obradiš, ovo ti je obaveza za dalje. Ovo je 41. bataljon, znači to je nova oprema T-19. To je znači nova oprema T-19 upravo uvedena na puška je vođe. Da pokaže u čemu je, da pokaže vodnik kako mu izgleda, kako mu je nova oprema, šta mu omogućava da radi sa puškom. Ja mogu samo da vidim zašto je, Izvolite, gospodine. Desetar Dimitrijević Ivica. Dimitrijević, možete mi pokažete samo, to kad je bliska borba, onda je držite skraćeno, a kad je na duže, onda... Ovo je automat, znači 6,5-7,62, ovo će biti osnovno takozvano oružje za posade. U principu oni nose, znači to su vozači, nišandžije, oni koji ne izlaze da dejstvuju tim oružjem. Zato je on ovako kratak. Napravili ovaj problem. To je Šojgu rekao da mora da bude providan. To ste vi tražili, nismo završili. Pa ja sam tražio zašto on rekao da je glupo da sanduk ne bude providan. Inače, ovo je novi Kalashnikov refleksni dišan, znači oni pre svega dejstvuju na malim daljinama kada su ugroženi. To je znači puška za posadu, odnosno automat. Smo imali problem u oklopnim jedinicama i na transporterima da Dužina. cev, odnosno da naoružanje bude kratko, a dovoljno moćno da odbrani njega ako slučajno stane nejde. Morat ćemo još da usavršavamo pušku, siguran sam, ali Holanđani su ustavili modularnu pušku, ako se ne varam. I Holanđani i još neke pošto specijalne To je svetski trend, to je svetski trend. Raketke modularne puške mogu da imaju različite kalibre sa različitim efektima na madim i na... Možemo da kažemo da pratimo svetske trendove. Dimitrijević, jeste dobili tu opremu samo za danas ili ste dobili tu opremu za inače? Dobili smo za inače, gospodine. I ovo su nove. Evo, njega ste spremali. A ovo su... Razumije go sve. Ovo su dobili... Da vam kažem, pošto je on pogađan ovim puškama, pa može on da vam kaže... Izvolite, gospodine predsjedniče i vrhovni komandante vodnik Miloš Stanisavljević. Odakle se Stanisavljević? Iz Vladičnog Pana, Vrbova. A Vrbovo je na desnu stranu, nije ovamo prema Surdulici. Da, prema Vranju. Vranje? Da. Dobro. Znači, tokom obuke i realizacije i gađanja ustanovili smo da je puška veoma pouzdana i precizna. U zavisnosti od zadataka. Od onoga koje nosi i ko puca. Da, od zavisnosti od zadataka možemo da menjamo kalibar 6,5 mm i 7,62 mm. 6,5 vam je za blisku borbu, a 7,62 za... Da, u zavisnosti od zadataka koji trebamo da izvršimo, menjamo i kalibar cevi ili metra. Puška je opremljena objektom
Puška je opremljena optičkim nišanom koji je na gađanju vrlo odličan na daljinama do 500 metara i više. Možeš s tom puškom da pogodiš na 500 metara? Da, i više možemo da pogodimo 500 metara. Sa jednim metkom pogađamo cilj. Nije to baš snajper da bi mogao, ali dobro, srećan sam. Za 200 metara je povećana efikasnost. Pored toga, končanica je osvetljena tako da možemo da gađamo u svim uslovima borbe. Magle, kiše, niskog rastinja. Uvedeno naoružanje ugovara se serija. Ovo je novi teleoptik niš koji se sada ispituje. On će svaka će puška dobiti, svaka će strela dobiti ovakav niš. A ovo je novi termovizijski nišan. Nije u kontekstu primarnog zadatka, nego u kontekstu proizvodnje municije i tako dalje. Ali 6,5 je idealna priča. Zato i NATO, zato Amerikanci sad menjuju sa 5,56 na 6,5. 6,5 se pokazuje mnogo... 6,8, Amerikanci baš 6,8. 6,5 se pokazuje mnogo bolje nego... Zato što je 5,56 mali kalibar i ne može dogodi se da ne nanese smrtonosne povrede i zato je bolje 6,5. U strategijskom smislu, ako nemate kalibar 7,62, možete pređete na 6,5 ili obratno. I sve je jača balistika. Ceo sistem je, znači, delimično je od ovoga, to što nosi specijalci, ali ovo je novi termovizijski nišan. Gospodine komandante, desetar Saša Jovanović. Izvanjam, gospodine predsjedniče. Najbolju vojsku imamo na jugu Srbije. Jeste, gospodine predsjedniče. Njima smo dali da koriste ovo i da nam kažu I lazer, oni koriste i lazer. šta još treba da uradimo na njoj da bi ona dobila... Ovo ćemo vjerojatno menjati, ovo je koltovo repetiranje, a mi ćemo zavratiti ovo. Ovo je kao na... Imali smo ganje, gospodine predsjedniče, pred 20 dana u Niknicima i odlično. I ovaj termovizijski nišan je super. Treba da pucate što češće, treba da... Samo je Silović imamo municije, mislim, koliko hoćemo. Treba pucati što više, da se naviknu i da... Ja sam gledao sad, nešto su... Naravno, nešto, ovo nam je kopnena vojska, nešto su sporiji od Hrvatskala koji su 92. Ali su bili brzi i zaista veoma dobro. Veoma dobro. Čestitam još jednom i pozdravite svoje porodice. Ponosni smo na kompletnu našu vojsku, ali 3. i 4. brigada su nam baš ponos. Sve na jugu Srbije, Toplice, Jablanice, Niša, Pirotov, Vranja, Pčinje. Srećan radi, pozdrav za Kuršumlije, naravno, pa Kuršumlije je Toplica. Iako oni kažu da se razliku od Prokuplja, ali svejedno i dalje vodimo po Toplici. Srećan radi. A pištolje novi jeze zastavljen, on se sada na završnom ispitivanju radi uvođenja naoružanja. Ergonomski je poboljšan značajno. 9 para, aluminijumski rukohvat, čelice. Ovdje su ostali primjeci te familije streljačkog naoružanja koje se sad uvodi u naoružanje, pa čak granata, teleoptike. Samo hoću da kažem svim ovde i svim novinarima i svim drugim ljudima, pošto ja naravno nisam stručan, da bih sve to znao, kao što, iako sam se trudio da gotovo sve naučim u ovih 8 godina, ovo je sve oružje koje mi pravimo. Dakle, ovde nema Heckler Kocha, ovde nema Skara, ovo je Zastava oružje, proizvođač i možete da vidite, dakle, i bacače granata i sve puške i petoletke. Petoletku uvijek zaboravim. I mali Miloš se na ovoj vežbi prvi put pokazao zaista izvanredno. Videli ste kako iz helikoptera izlazi. Optika je uglavnom teleoptika. I optika je najvećim delom teleoptik. Dakle, gotovo sve je naša proizvodnja. Ovo je naša pamet, naše znanje. Pomogli smo i teleoptiku i svima i verujem da ćemo moći da nastavimo, da se borimo. Još zaostajemo za najmodernijim zapadnim sistemima i istočnim, ali sve manje. Tu razliku smanjujemo, kako bih rekao. Zaostajali smo svetlosne godine. Modularne tehnologije kaže da smo bolji. Hvala.
Miloš je završio ispitivanja i uvodi se u vojsku ove nedelje ta sedmica kad se... Dobro izgleda. Znate kako, I mali je kao meta, nije... Pokretan. Znači 72. brigada kompletno treba da opremljati. A znači 72. brigadu. I 3 bataljona vojne policije. Isto 3 plus zaštita. 3 plus zaštita, da. 12-7. Neće nikada dozvole po 90 stepeni spreda, tako da... Neće biti one pravilne proračunske zaštita, tako da. Da li stupa na borba? Inače. Imate li mjesto da sednete? Tako, da. Glava udara gore. Bez šleme i debla se šlema mora. Ovo je po standardima svetskim, ta visina, taj komfort se pruži i naravno sedišta su podesljiva prema borcu i oslonjena tako da moguće imaju... Znaš mnogo, onaj kogod bi da uništi Miloša, pošto ga nije, šta moraš da koristiš ozbiljnije protivoklopno oružje, nije ga lako. Ne možeš streljačkim oružjem, što će reći, moraš mnogo novca da uložiš da bi uništio. A nije lako, on sa 12-7 neće da čeka i veliku štetu na nas. To je tako da to za specijalne jedinice za vojnu policiju to nam je optimalno. A ovo je modernizovani blok, on također i njega planiramo, on je sad uvedeno na oružanje za komandante, izviđači, tako da on je najjeftinija, da kažem, modifikacija. Planiramo i on ima vrlo visok nivo zaštite i mostovi, vodni deo, to je 762 i isti kao na malom minutu. Završava se dok su odgovarajući za 12-7, to je jedan od 4 vozila koji treba da upotpune tu. A ovo ovdje je sada logistički bilo što samo malo nas smeta 7. sila da ga vidimo. On, znači, osim borbene misije u svetu je sad trend da vojnike posebno specijalne jedinice, oni ne nose sad teret sa sobom, nego da ide sa njima ovako neko... Devojci je suviše vruće, ne može da diše normalno. Evo sad ćemo to brzo da vratimo. Znači ovdje demonstriramo kako se dovoze resursi na prednju liniju. Oni istovare resurse, samo ako možete malo sa kamerama da ne bude oni istovare, na primjer, sad municiju, rančeve, hranu, šta god. Sad vidite kako je on dinamičan, na njemu je primenjen novi sistem električnog pogona koji ćemo da implementiramo na štelemeću, 2 puta brže. Na istoj strani 2 puta brže. Njega se napraviti da stavimo sve brže. I ovo radi Petoletka. Da. Vojno-tehnički institut je razvio Petoletka. A vidite ste sada kako radimo ekstrakciju ranjenika. Dalje pokažemo ranjenika. Bilo kakve borbene resurse, bilo šta na bezbednom rastojanju ili u njihovom stroju ili sprede zaštićen oklopom. Brzije od ovog... Ovo ćemo brzino sve da se baterije. Baterije, da. Jer je sad je savladan, ovo su sad najsavremenije litijumske baterije, ona kako je na Tesla automobile. I to je... Ovdje su ovi koji su dejstvovali malo pre iz helikoptera. I 72. brigade, on druga. Bili ste izvanredni, ja sam malo Krasnijević rekao nikada zaista, ne znam, jeste li se još više i bolje pripremali ili nikada to ne bolje izgledalo. Bolje ne brže. Izgledali kao najbolja vojska svijeta. Za mene su uvijek, i kad su bili loši, bili najbolja vojska svijeta, ali danas u ovom profesionalnom smislu zaista ste izgledali kao najbolja vojska svijeta. I brzi komentar. Znači, ja znam koliko je teško iz helikoptera da moraš punom brzinom da kreneš i sa toliko opreme na sebi, neverovatno brzinu se pokazalo. Znači, oni su predsjedniče... Nama je Siloviću stvarno bilo... Ja ću da... Izvanredno je bilo koliko se stimulativne mere da delimo, ako se slažem. Saglasan sam. Rekao sam ja to Arsenijeviću, pošto to nije ni ovdje, stvarno ste bili danas izuzetni. Srećan da vam želim. Inače, predsjedniče, oni su, znači, vidite ovo, prilagođen je, on ima svoje vozilo Defender, svoju priključku koji su normalno vozili. Ali je opremljen i ovim kukama i gurtnama koje su, znači, su potpuno uvezali vozilo helikopteru da spreči bilo kakvo pomeranje, pošto helikopter može da izvodi krupni manevar. 2 vozila i tim plus njihova posada i jedan tim do 10 padobranaca treba da učestvuju u borbenim dejstvima iz jednog helikoptera.
A vidjeli ste da ih koriste, kako ih sve koriste u misiji koji izvode. Dobar dan, sjajni ste bili danas. Ovo je potpukovnik Ivanović iz Stoca koji je ispitivao i uveo na oružanje ovo sredstvo, pa da on kaže Vrabac. Sredstvo za naoružanje u junu ove godine, nakon rigoroznih ispitivanja, dosta su trajala, od početne stavke da ništa ne valja do sredstva koje je sposobno za korišćenje. Jesam. Koliko može da stoji u vazduhu? 45 minuta. Mi smo ispitali 46 Kamera je minuta. dobra. Kamera ima dnevnu, ima noćnu kameru, radi, ali ono što je najbitnije, postoji naš autonomni sistem vođenja i koji može da se primeni na druge letelice. Znači, bukvalno samo... Koliko nas košta Vrabac jedan? Jedan Vrabac nas Jedan košta... sistem je po PR-u, 3 letelice, sve ovo 200 miliona. 20 miliona. 160.000 evra su jedne ili tri? Tri. Komplet. Dakle, komplet sa 3 letelice i sa upravljačkim sistemom je 160.000 evra. Sad planiramo nultu seriju od još 3 kompleta. Od Orbitera on je bio 3 kompleta, milion. Izraelski. Da, svoje vreme. A naš bi bio 3 kompleta, dakle 9 Vrabaca, bilo bi manje 500.000. Tako. Bar dva puta jeftinije. Znači oni se nose ovim rančevima, mogu se voze transportnim vozilima. Sledeći padogram RT. Bili ste strogi prijatelji. Jesmo, radili smo i u radničkim predalima, radili smo i vrstom. Planinski predalima. Za razliku od ovih drugih koji prave, znači on je bio naš autopilot, naš softver upravljanja. To je tako. Prilično smo ponosni. A ovo je nešto na čemu se sad radi, na čemu radi Vojno-tehnički institut sa svojim kooperantima, znači borbeni dron. Dron kao takav je oktokopter i nosi preko 50 kila opreme. Ovo je specijalizovani kako je daljinsko upravljeni borbeni sistem, VTI. Pa i ovo je sve razvio VTI sa svojim kooperantima. Zolje su ili nosi 4 zolja, to je potpuno upravljivo po pravcu elevaciji. Pre svega za protivoklopno. Za protivoklopno, pazite, on znači leti do 500 metara i on podržava takođe specijalne jedinice, on će da gađa i bunkere i mala vozila i vitrine i sve, i kroz prozor taj na visokim zgradama i tako. Tako da on treba završen razvoj. Pa razvoj će da podržava ove razvoje otprilike u početnoj fazi 1 godinu i po dana računamo. Ali je sad, a druga varijanta koja ide za njega je sa ometačima. Da nosi ometače, da... Ovo je sve što će teći, ovo je Pastars sa integrisanim iglama. Potpučnik Janković. Gospodine predsjedniče. Planirana je gradnja elektrosistema za tempiranje municije, najnovija municija za uništavanje dronova i ciljeva izvan. Pogledaj. Na aerodromu Batajnica, pukovnik Milenko Pavlović. Pa evo, da sumiramo sa našim gostima, pukovnici Zvonko Marić i Bojan Pavković, pre samih izjava Vučića. Ovo sve što smo vidjeli, naše znanje. Šta smo sve vidjeli, ili tako? Ali možemo možda... Naša proizvodnja, naš ponos. Možda ćemo i odmah da krenemo na izjave. Evo, čini se da će se upravo obratiti. Pa ćemo posle da prokomentarišemo.
Ja možemo? Jesi vidio kako izgleda pasar sa šilom, sa raketama? Možemo. Dakle, želim da čestitam i ministru odbrane i načelniku generalštaba, ali i svim ljudima, pre svega vojnicima koji su danas oficirima, podoficirima i vojnicima koji su na izuzetan način prikazali svoje sposobnosti i ja mislim da danas možda više nego ikada mogli smo da vidimo koliko je srpska vojska napredovala i koliko smo snažniji, koliko su naši vojnici opremljeniji i koliko su naši vojnici obučeniji. Tu bih posebno pohvalio, dakle, ljude iz 72. specijalne jedinice. Videli ste fantastičnu brzinu. Ja do sada nisam video takvu brzinu naših vojnika. To su oni momci koji su prvi izašli iz helikoptera bez greške, bez pada, bez klizanja, bez ičega. Gotovo neverovatno kako je to izvedeno bilo. Izuzetna preciznost u skakanju momaka iz 63. padobranske. Videli ste sa novim padobranima, novih 50 padobrana stiže u ponedeljak. Ponosan sam na njih zato što su po prvi put izvodili vežbu dubljeg ubacivanja pre nekoliko dana. Dakle, u Prokuplju su iskočili iz aviona, a u Nišu su sletali i time pokazali kako i na koji način mogu da uđu duboko neprijatelju iza leđa i da ne budu primećeni. Mogli ste da vidite i naše migove i način njihove lovačke zaštite i takozvani dogfighting, odnosno borbu 1 na 1 u vazduhu. Mogli ste da vidite i dobre napadače, bombardere, dakle naše orlove, koji su vrlo nečujni, gotovo da ih zaista ne čujete prilikom dolaska, a koji su strahovito bučni prilikom odlaska, baš kako napadač i treba da bude. Dakle, ono što ste sve novo mogli da vidite prvi put Miloša u akciji, malog Miloša u akciji, prvi put da robot izlazi iz naših transportnih helikoptera i da ide na prvu liniju uz sve prateće naše jedinice i mi smo tim robotima zadovoljni, a posebno sam srećan što videli ste ovo robot vozilo za izvlačenje ranjenika, kako štitimo i glavu i telo vojnika koji izvlačimo sa ratišta i gde ne rizikujemo živote vojnika. Naš je cilj da zaštitimo glave ljudi, da sačuvamo živote i zato smo zadovoljni. Ovde ste videli nešto veću brzinu kod ovog Miloša i zbog tih litijumskih baterija koje to dozvoljavaju, ali ćemo to napraviti za sve ove male Miloše koje petoletka odlično radi. Videli ste i našu verziju Mrapa 6x6 i to su radili zajedno FAP i Zastava Tervo i verujem da ćemo moći da nastavimo sa tim ulaganjem. Velike su potrebe, ali ćemo da vidimo kako i na koji način da povećamo broj pripadnika vojske i kako će se o tome razgovarati u budućnosti. Takođe mogli ste da vidite prvi put naoružan Mi-17 helikopter Vojske Srbije. Do sada ste mogli da ih vidite samo kao transportne helikoptere. Po prvi put ste mogli da ih vidite naoružane topovima i nevođenim zrnima. Dakle, to je nešto što predstavlja velike novine i naravno da vidite do zuba naoružane Mi-35 koji su onako posebna atrakcija, izvanredan ruski helikopter koji smo mi kupili, 4 takva helikoptera imamo i gledamo šta ćemo još da nabavimo i naravno za izvlačenje H-145 koji smo od Evropljana kupili. Ovo je Pasars, njih ćemo do nove godine imati 12 primljenih u našu vojsku. Sada imamo 3 već primljene u našu vojsku i po prvi put možete da vidite i ove rakete sa strane. Dakle, osim ovo je 40 mm, ako se ne varam. 40 mm je cev, a ona se koristi naravno i za nisko leteće ciljeve u vazduhu. Mojsilović, ispravite me ili Aleksandar ako pogrešim nešto, ali se koristi naravno i za protivoklopna dejstva i protivpešadijska dejstva. Po prvi put imamo i ove rakete Šilo koje mogu da tuku do 5000 metara, 5200 u vazduhu. Dakle, ozbiljno smo to naoružani, a stavljat ćemo tu i ono što smo od Francuza kupili i već naručili, to su Mistrali koji imaju izvanredno dejstvo, dakle, i protivoklopno i na nisko leteće oklopljene letelice, dakle pre svega helikoptere i neprijateljske bombardere. U svakom slučaju, čestitam našim vojnicima, bili su izvanredni momci iz 41. bataljona kopnene vojske, dakle sa juga Srbije, ali
još jedan put da čestitam svima na... Videli ste i opremljenost njihovu, potpuno novu opremu, od novih pušaka do svega drugog, dakle, ali ono što je za mene važno, to je da je moral visok, da su momci pripremljeni, da imaju više gađanja, da imaju više skokova, što će morati sve da se povećava u budućnosti, jer mi ne pravimo vojsku da bi smo bilo kome pretili, ali ne pravimo vojsku da bismo izdvajali taj novac i da bismo plaćali samo plate, već da ukoliko, ne daj Bože, bude potrebe da su u stanju da zaštite i naše nebo i našu zemlju i da odbrane našu zemlju od svakog potencijalnog agresora. Mislim da ste mogli danas da vidite fantastičnu obučenost, izuzetnu opremljenost i značajne novine na ovoj maloj pokaznoj vežbi u Vojsci Srbije i ja sam ponosan na našu vojsku. Još jedan put čestitam svim našim pripadnicima na izuzetnom rezultatu i komandantima i komandirima naše vojske i najavljujem nešto što do sada Srbija nije videla u oktobru mesecu. Vidjet ćete sve što imamo iz ratnog vazduhoplovstva, protivvazdušne odbrane, dakle čak i ovakvih protivoklopnih sredstava, pucaće na jednom mestu, vidjet ćete bojevo gađenje, bukvalno trešće se zemlja od toga što ćete da vidite. Tu ćete tek moći da vidite kolika je snaga Vojske Srbije i to će biti u oktobru mesecu. Izvolite, ako vi imate neko pitanje. Ako sam ja nešto propustio, ako vas dvojica želite nešto dodati. Pancir ste takođe videli. Dežurstvo 24-časovno. Modularne puške. Da, modularne puške. Ne mogu sve. Radili smo prestić. Da, svi sad prelaze na 6.5 ili 6.8, pošto onaj 5.56 se pokazalo da ne mora uvek da bude smrtonosan i da nije najbolji kalibar. Sad svi u svetu u NATO prelaze sa tog kalibra, a podsjetit ću vas kako su nam držali neke lekcije kako je to najbolji kalibar. Nije najbolji kalibar i sad su svi pronašli, svi se saglasili, čini mi se i na istoku i na zapadu, da je najbolji kalibar između 6,5 i 6,5 i 6,8. Tako da ćemo mi ići na taj kalibar takođe. Videli ste da smo prihvatili, da je Zastava oružje prihvatila i naša namenska industrija i primetbe koje su pokazali i Sergej Šojgu, ali i Amerikanci kada su bili, oni su rekli da sanduk ne sme da bude zatvoren, da mora da bude providan, da vojnik u svakom trenutku mora da vidi koliko mu je municije ostalo u magacinu i tako dalje. Izvolite ako imate neko pitanje. Dobar dan, Kristina Maslarević, Tanjug. Prištinski mediji su javili da se pomera termin sastanka u Vašingtonu i da će trajati duže i preko noći. Pa da li to znači da se planira pritisak za postizanje nekog sporazuma? Gospodin Dodik je rekao da je poslao papir u kojem je ukazao na različite aršine međunarodne zajednice po pitanju statusa Republike Srpske i Kosova i Metohije. Ako možete da nam kažete šta piše na tom papiru i gde ćete ga poneti, u Vašington ili u Brisel. I samo ako može još Stranka Slobode i Pravde kaže za spomenik Stefanu Nemanji da je šundi kič, pa i traži od SANU, Srpske akademije nauke i umetnosti, da se izjasni o tome, ako možete to da prokomentarišete. Hvala. Najlakše mi je na ovo treće pitanje da vam odgovorim. Interesantno je kad oni koji su vam, a ponovo vam obećavam da neću imena da izgovaram i držat ću se toga i čuvat ću se da ne budem neko ko će da na partijski način odgovara iz mnogo razloga, ali za mene je interesantno da oni koji su nam uveli velikog brata, u velikom bratu vide umetnost i vrh kulture, a u Stefanu Nemanji spomenicima, a mi inače nemamo spomeničku kulturu kakvu imaju mnoge zemlje u svetu, vide kič i šund. Uvijek sam se pitao ko su ti ljudi koji su u stanju da tako lako donose ocene i procene. Taj spomenik radi jedan od najvećih ruskih umetnika živih, dakle Rukavišnikov, ako sam dobro akcentovao, mislim da jesam, dakle izvanredan umetnik, jedan od najpoznatijih i najboljih u Rusiji. Dižemo spomenik rodonačelniku srpske države i nikada neću pristati da Srbija diže spomenik velikom bratu, kao što bi oni da su i kada su mogli to su uradili. Podsjetit ću vas, u Pionirskom parku su digli spomenik velikom bratu, a to je bila
To je bilo smetlište, užas. To su bili prvi reality u Srbiji koji su uništavali svest, ako hoćete duhovnost i sve drugo našeg naroda, a ako hoćete velikog brata da nam nametnete umesto Stefana Nemanje, ja ne verujem u to. Ali sam siguran da će i gospodin Kusturica odgovoriti na to što neki traže i siguran sam da će odgovor, pošto on bio u toj komisiji, biti vrlo ubedljiv i ja ne mislim da bih tome trebalo da dodam bilo šta. Znate, u našoj zemlji ne postoji stvar koju uradite da neko kaže da je dobra. Kada završimo autoput, kada uradimo autoput koji ljudi sanjaju 70 godina, oni vam ne kažu da je to dobro. Kada uradite prugu, a završit ćemo je za godinu dana, Beograd-Novi Sad, za manje od 30 minuta da dođete, oni će reći da nije dobro. A ništa od toga nije bilo. Kada otvorite fabriku koju su oni zatvorili, opet nešto nije dobro. Valjda zato što nisu uspeli da sebi stave novac u svoj džep. Dakle, nije dobro ni sve ovo što sa vojskom radimo, a ništa od toga nismo imali. Ove MIG-ove 29-ke koje ste gledali, oni nisu mogli da lete pre 8 godina, jer ih nije bilo. Sem jednog aparata i to, te Žarković, u stanju Žarkoviću jednom u godinu dana da poleti. A mi ih danas imamo značajan broj. Nadam se da će oko našeg aranžmana sa Belorusijom takođe tu biti sve u redu. Tako da to mi je u svakoj oblasti. Sad kad pitam ljuda zašto su neki sipali deterđent u fontanu na Slavi i šta je falilo toj fontani, koja je fontana lepotica i sad je Atinjani uvode gotovo istu takvu ili istu takvu na svoj trg u Omoniji, centralni trg u Omoniji. Ali šta da radite? Takvi smo mi. Takvi smo mi. Protivljenje svemu novom, protivljenje svemu boljem. A to da smo zaboravljali istoriju, nema odgovora na moje pitanje. Zašto 70 godina, 75 godina nismo napravili ni jedan film o Jasenovcu? Ja ću vam reći. Zato što naše lažne elite nikada nisu htele da se zameraju nekome. I zato što to nikada ni politički nisu dozvoljavali, a i neki drugi to nisu hteli da rade i samo su bežali od tih tema. Sad će se prvi put pojaviti igrani film o Jasenovcu. Mi se stidimo svojih žrtava. Ja neću da budem taj koji će se stidi svojih žrtava i neću da budem taj koji će da se stidi Nemanjića. Zato podižemo i hram Svetog Save, u koji su oni za 12 godina svoje vlasti uložili desetostruko manje nego mi za poslednje 3 godine. Samo da to imate u vidu. A da pri tome neću da govorim koliko su plate i penzije danas više realno i u odnosu prema evru ili dolaru, kako god hoćete, u odnosu na taj period u kojem su oni vladali. Dakle, samo da vidite koliko je Srbija napredovala. Druga je stvar što smo mi šampioni u kuknjavi i što je dobro negde da imamo tu vrstu, to je dobra osobina džangrizovosti, da uvek tražimo više i bolje, jer se tada i bolje rezultati postižu. To je zaista dobro. Što se tiče pitanja odlaska u Ameriku, nije još ništa dogovoreno, ali vidim da postoje neke inicijative za vrlo kratko pomeranje datuma, dakle u 2 dana, ja mislim, ili tako nešto. Vidjet ćemo, prosto čekam da vidim o čemu se sve radi, pa ćemo vam se obavestiti i pružiti odgovor. I, kako bih vam rekao, vi ste u vašem pitanju, poštovana Kristina, jednu stvar rekli hoće li biti pritisak. Pa uvijek će biti pritisak, ali nemojte da mi unapred bežimo i da se samo nadamo tome da se nikada ništa ne dogovori ni oko čega. Jer mi se čini da mi tako ulazimo u tu vrstu defanzivne pozicije u kojoj šta god neko negde u svetu kaže mi napišemo evo ga ovaj užas, evo ga onaj užas, strašno šta nam nude, a da baš nismo ni pročitali. Ili da baš ne razumemo dobro težinu naše pozicije. Ne mislim da će biti lako. Da li lično osjećam veliki teret povodom tog pitanja? Da, ali ono što mogu da vam garantujem to je da ću da se borim za interese Srbije, a ono što neki maštaju da će tamo biti potpisano priznanje Kosova, to ne postoji mogućnost ni pod kakvim uslovima da se dogodi. To je ono što mogu da vam kažem. Još jedno pitanje ste imali. Što se tiče predsjednika Dodika,
Predsjednice Cvijanović, ja ću njih pozvati i neću ja da govorim o dokumentu koji sam dobio, bilo šta. Neka o tome govore predsjednici Dodik i Cvijanović. Dakle, to su njihovi dokumenti. U pisanju takvog dokumenta nisam učestvovao. Pročitao sam juče, pročitat ću još 2 puta da bih se bolje upoznao, da bih ga bolje proučio i uputit ću im poziv u danima koji su pred nama u skladu sa njihovim i našim obavezama da dođu u Beograd i da razgovaramo o svemu tome. U svakom slučaju, mnogo političkih komplikacija pred nama, a za sve to vreme moramo da se borimo i izborimo protiv korone. Kao što vidite, to nam ide i bolje nego drugima, ali da je lako nije, a istovremeno moramo da se borimo. Juče smo imali prekjuče, Ivice, ja mislim, najduže sastanke sa celom vladom oko ekonomskog napretka, oko dodatnog rasta bruto domaćeg proizvoda i sve ovo što vidite kada kažemo ovaj MRAP, to radi FAP, to je posao za neke ljude u Priboju i sve ovo što smo pokazali puške, to je posao da se sačuva za neke ljude u Kragujevcu, ove granate i rakete koje vidite, to je posao da se sačuva za ljude u Krušiku, a ne da im se samo uzima posao i da se vodi kampanja protiv naših firmi i naših preduzeća. U narednim danima očekujte da o tome saznate više. Izvolite. Ajde samo da ne bude dugo sve. Predsjedniče, ja moram da se vratim na unutrašnju politiku. Dveri su nedavno usvojile platformu u kojoj se zalažu za obaveznost izlaska na izbore za sve građane. Pa kako vidite tu odluku s obzirom na to da je upravo njihov lider Boško Obradović pozivao građane na bojkot izbora? Hvala. Nemam komentar. Sami govore najbolje o sebi. Izvolite. Dobar dan, Sanja Sovrlić, N1. Prvo pitanje se odnosi na Kosovo i najave ministra u tehničkoj vladi Ivice Dačića da ipak mogu biti političke teme u Vašingtonu, iako je ranije bilo najave da će biti ekonomija. Dakle, da li možemo očekivati političke teme i koje? I drugo pitanje se odnosi na gradnju u zaštićenoj zoni Visoki Dečani. Da li ste se čuli sa igumanom manastira Savom Janjićem i eventualno videli na koji način da se reši problem neprimene zakona i da li to može biti tema razgovora u Vašingtonu ili Briselu? Što se vašeg prvog pitanja tiče, ja ne mogu da vam kažem šta će naši domaćini da ispostave kao teme, osim onoga što do sada sam obavešten, a to je da su ekonomske teme o kojima smo već govorili. A da li će nekome od njih pasti na pamet da izađe sa nekom drugom temom, pošto ja gledam i kroz prištinske medije, svakog jutra dobijam prevedenu štampu na albanskom jeziku, nažalost ne govorim taj jezik, i pratim i šta oni pišu i tačno gledamo. Znamo sa kim imaju kontakti u američkoj administraciji, u briselskoj administraciji, gledamo šta bi moglo da bude to do čega su oni došli. Nismo došli do bilo kakvih zaključaka, sem onoga što je i gospodin Hoti potvrdio da će se razgovarati o unapređenju ekonomskih odnosa na konkretan način. Ako bilo šta drugo bude, bit ćete odmah obavešteni. Reagovat ću i obavestit ću vas o tome. Ne mogu da vam garantujem da neće. Voleo bih da budu samo ekonomske teme, jer za politički dijalog i za statusna pitanja i za drugo nadležna Evropska unija i u skladu sa odlukom Ujedinjenih nacija, i to smo ranije prihvatili, ali iznenađenja ne isključujem. Što se tiče drugog pitanja, razgovarao sam sa Markom Đurićem i našim ljudima iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju i u skladu sa tim smo preduzimali određene korake. Nastavit ćemo to da radimo. Mi možemo političkim sredstvima, diplomatskim sredstvima se borimo i za Pećku patrijaršiju, i za Dečane, i za Gračanicu, čak i za Banjsku na severu Kosova i Metohije, koji smo velikim delom obnovili i ogromna sredstva finansijska uložili. Dakle, to je ono što možemo da radimo. Nemam problem da razgovaram sa bilo kim ukoliko neko misli da bismo mogli da pomognemo. A ja ću svakako tu temu otvoriti u Briselu i to je jedna od stvari o kojoj mora da se razgovara u Briselu. Ne znam da li će se o tome govoriti u Vašingtonu. Izvolite, ako imate još neko pitanje.
Bojan Dacović, televizija Pink. Predsjedniče, napadi na vaš račun stižu i od strane United grupe koja je juče izdala jedno saopštenje. Ono što mene zanima tim povodom jeste da li je normalno da jedna kompanija sa delom stranog udela na taj način se obračunava sa predsjednikom jedne države. Sa druge strane imamo i na sajtu Dragana Đilasa optužbe da ste učestvovali u etničkom čišćenju u Hrtkovcima, iako tada niste još ušli u politiku, pa kome odgovara ovako plasiranje laži, to baš pred vaš put u Ameriku? I ako mogu da dodam, pošto su neposredno pred ovaj događaj grupa građana predala zahtev, odnosno pismo za sprečavanje gradnje poslovnog kompleksa u Košutnjaku i seče šuma, šta će biti sa tim i da li je bilo pripadnika Vojske Srbije u Belorusiji? Ono što se spekulisalo prethodnih dana. Hvala. Nisam više onako mlad kao što sam nekada bio, pa da sam mogao da odgovorim na svako pitanje i da sve zapamtim, ali što se tiče te šume i pismena koje smo dobili, naši ljudi su ga primili na pisarnici. Prvo hoću da pročitam šta u tome piše, ali nemam problem da se na bilo koji način izjasnim i da kažem da sam protiv sečenja šume, kao što bih bio protiv sečenja platana u bulevaru, a neki su ih posekli. Protiv sam sečenja šume u Košutnjaku i nemam nikakvu rezervu po tom pitanju. Treba vidjeti samo šta su prava potencijalnog investitora i da vidimo ko je tu napravio grešku eventualno u nekom ranijem periodu i kako da se to reši. Tako da nemam problem sa tim da to podržim. Što se tiče prisustva Vojske Srbije u Belorusiji, reč je o inače zlonamernoj laži. Dakle, kako se Vojska Srbije, za one koji to ne znaju, mešala u nekakve unutrašnje odnose u Belorusiji i unutrašnje nemire. Naravno su to neki političari, ne mogu to da kažem antisrpske orijentacije, ali poznati po tome da su uvek protiv svoje zemlje, dakle, pokušali da iskoriste i u našoj zemlji. Vi znate da mi svake godine imamo takmičenje na koje šaljemo naše vojnike. Ovde je reč o 9 vojnika, snajperista koji se takmiče i koji se pripremaju za to takmičenje. Vratit će se u zemlju, ja mislim 6. septembra. 6. septembra se vraćaju. Samo je jedan od tih ljudi, njihov komandir, napustio i to je išao da kupi voće za vojnike u pratnji svog beloruskog kolege, pukovnika Šputina, mislim. Škutina, izvinite, dakle. Ali šta ćete, znate, kad je potrebno da vodite kampanju protiv nekoga, onda sredstva ne birate i mnogo mi je žao što su se pojedini ljudi iz Poljske i čak nije iz Poljske, već iz Belorusije koji su smešteni u Poljskoj odlučili na taj korak da neistinama idu protiv Srbije. Što se tiče saopštenja i svakodnevnih napada na mene iz grupe koju ste pomenuli, United grupe, ne znam samo kako su se prepoznali, pošto ih ja nisam pomenuo. Ja sam pominjao tajkune, lopove i greškom sam pomenuo Šolaka i Đilasa. Rekao sam da im nikada imena neću pominjati, ali nigde nisam pomenuo tu njihovu grupu. Ne znam kako su se oni prepoznali, ali to je u redu. Oni su me optužili za stvar za koju se ja ponosim, a to je da štitim narodnu i državnu imovinu, a ne da je razaram, uništavam i pljačkam, kao što su to oni radili ranije. Da vam ja objasnim suštinu. Cela suština je u tome da su svu svoju moć sagradili na resursima države Srbije, na resursima Telekoma, da tačno znamo od kojeg direktora je krenuo upliv tog privatnog kapitala u Telekom, privatnog kapitala, ali ne na zvaničan i ne na legalan način, dakle već kupovinom ljudi koji su u stvari radili za privatnu kompaniju na štetu tada državne kompanije, kasnije akcionarskog društva. U svakom slučaju, srećan sam što ne idem i ne zatvaram fabrike, već što ih gradim i otvaram i što ne zatvaram i ne uništavam državna preduzeća i državnu imovinu, već se trudim da tamo gde postoji državni udeo, a ovo ne možete da tretirate kao državni kapital jer je akcionarsko društvo, ali ima državnog udela, ja ću se truditi da to zaštitim, a nikada ni jednim svojim gestom da ove druge ljude ne uvredim i da nikada ni jednim svojim gestom im ne onemogućim da slobodno rade svoj posao, šta god misli o kvalitetu njihovog obavljenog posla. Mislim da se tako i ponašam, mislim da na korektan i profesionalan način tim ljudima svakoga dana odgovaram, iako bi neko mogao da kaže da je tu reč o klasičnom sukobu interesa. O klasičnom sukobu interesa. Jer ste vi u direktnoj borbi i u direktnoj konkurenciji sa Telekomom.
Dakle, onda dolazite i vodite kampanju protiv Telekoma sve vreme i ponašate se kao objektivni i nezavisni. Ali ja to nikada ne bih rekao, to primećuju, čini mi se, zlonamerni posmatrači. U svakom slučaju, znate li koliko mene zanimaju saopštenja? Ja sam naučio svakog dana da sam za sve kriv, tako da toliko sam posvećen poslu i toliko briga imam od predstojećih putovanja. Prvo imam Sloveniju, tamo će biti veliki samit ljudi sa Zapadnog Balkana i Centralne Evrope koji organizuje Janez Janša, zatim idemo u Ameriku, čeka me Brisel, čeka nas formiranje vlade. Mnogo mi je još da o saopštenjima brinem. Još ste mi jedno pitanje imali. Što se Hrtkovaca tiče, tu su dve stvari važne da se istaknu. Jedna je to fabrikovanje laži na svakodnevnom nivou. Ja sam u politiku ušao na leto 93. kada su sve te njihove priče o ratovima gotovo bile završene. Osim što su nas čekali srpski politički porazi posle toga i velika tragedija našeg naroda u Krajini i naravno sve što se zbivalo na Kosovu i Metohiji. Ali kada nekoga mrze, oni se ljudi potpuno zaborave i počinju da lažu i izmišljaju ne razmišljajući o posledicama. S jedne strane je to dobra stvar jer ljudi mogu da vide da se ničim drugim ne rukovode već neistinama i mržnjom. S druge strane to je loša stvar jer to pokazuje da su spremni da idu protiv interesa svoje zemlje do krajnjih granica. Do krajnjih granica da idu protiv interesa svoje zemlje samo da bi ostvarili nekakav sitan šećardžijski politički interes i ništa više. I ja sam zato onako, ne znam ni šta da kažem, ali računam da ljudi u Srbiji dobro sve znaju, možda grešim, ali nemoguće je, verujte mi, nemoguće je na sve odgovoriti. Hajde još jedno pitanje pa da privodimo kraj. Tatjana Popović-Đurovski, televizija Most. Predsjedniče, malo čas ste rekli da pratite izvode prištinske štampe. Da li vam se možda čini da Priština više nije tako sigurno u bezuslovno priznanje Kosova, pa čak i pod pritiskom bilo koga iz međunarodne zajednice? Kako komentarišete da vas prištinski mediji, političari često tumače, vaš kompromis i dijalog definišu kao zahtev za razmenu teritorija Preševska dolina za Leposević i 17 leposevićkih opština? I drugo pitanje, 22 godine prošlo od neznanka naših kolega. Jesu to sami smislili ili im je neko pomogao? Pa ne znam. Leposavić i 17 sela za Preševsku dolinu. Preševsku dolinu. 22 godine prošlo od nestanka naših kolega Đure Slavuje, Ranka Perinića. Da. Izvinite. Radio Priština, naše kolege su pre 22 godine nestale, ne zna se šta se desilo sa njima. Ja se sećam kada su nestali i kada su oteti, posetio sam porodicu, mislim, Ranka Perenića u Bresju, nedaleko od Kosova polja. Tada sam video, da budem iskren, sad ću vam to prvi put reći, tada smo, kao što znate, mi Srbi bili većina u Bresju i tanka većina u Kosovu polju, ali smo imali vlast i organe vlasti. Sve drugo i Ugljare i sva druga mesta su okolo bila srpska, kao što danas više to nije tako jednostavno, čak ni sa Čaglavicom. Ali ste tada mogli da vidite sve probleme sa kojima smo se suočavali kao država, a tragedija, mislim da je Snežana, supruga Ranka Perenića, koju sam posetio, video i dete tada, i baš sam se tužno i teško osjećao i naša država, mislim, ne može ništa po tom pitanju da uradi, a njima ne pada na pamet da nam otkriju makar gde leže, ako su ih ubili, a teško da su za ovo vreme živeli, a da se ništa nije saznalo o njima. Užas. I mi smo spremni, mi smo rekli u Briselu da znate da smo spremni da otvorimo sve arhive, da smo spremni da pogledamo i da nam kažu da znate i to. Rekao sam, vi nam recite, evo ovde na Batajnici, na onom mestu otkopajte, tu ćete naći Albance. Mi smo rekli, iskopat ćemo zajedno sa vama u roku 24 sata. Ali ćemo mi vama da pokažemo mesta na Kosovu i Metohiji gde tražimo isto to da u roku 24 sata to mesto bude iskopano i da vidimo imali srpskih žrtava, imali tela. I nisu pristali na to. Dakle, možete li da zamislite neku ponudu koja je više fair, koja je poštenija?
Nisu pristali na to. Odjednom je počeo nešto da galami, hoti, onda to tako ima tužan završetak kao i uvek. Da malo to metaforično kažem kako je to nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije i Socijalističke partije duhovito završavao. Predsjedniče, za 3 dana ističe roka da bi specijalizovana veća trebalo da odbaci ili da potvrde optužnice od strane tužilaštva za zločin OVK. Sad me zanima, da li je međunarodna zajednica spremna da se suoči sa zločinima Oslobodilačke vojske Kosova, iako jeste... Vidjet ćemo do 24. a mi smo se suočavali sa određenim stvarima koje su od nas tražene da prihvatimo, koje mi nismo mogli da prihvatimo, ali o tome ćemo svemu obavestiti javnost posle sastanka u Vašingtonu. Ukoliko ga bude na ovakav način, pošto znate nismo baš ni mi klikeri, da nas neko pomera kad on može i kad on hoće i mi razumemo da smo mi mali, da je Amerika velika, ali malko poštovanja tražimo za sebe i za svoju zemlju i za svoj narod. Hvala vam i srećan rad vam želim. Jel mogu da vas zamolim, sutra ću negde gostom, u ponedjeljak ću da imam događaj opet žena. Evo da mi ne kažu ljudi iz United grupe njima da odgovorim, molim vas, izvolite. Da ne kažete da sam... Pa juče ste rekli, juče nije bilo mogućnosti za pitanje. Evo, brzo ćemo. Samo bez vike sve. Dobro. Žana Bulajić, Newsmax Adria. Sad ste rekli da su priče o Telekomu, vi praktično štitite narodnu imovinu. A kakvu poruku šaljete onda stranom investitoru kada kažete juče u intervju Pinku da je SBB opljačkao Telekom, ako sam dobro prenela, mislim da jesam. Drugo pitanje, da li smatrate da bi bilo u redu da Telekom objavi ugovore sa firmama povezanim sa vlasnikom Kurira i da se stavi tačka na sve te priče odnosa Telekoma, Kurira, ko je vlasnik čega? Hvala. Zahvaljujem se. Ja mislim da bi bilo veoma važno da direktori Telekoma prvo izađu s istinom i da kažu koliko smo toga dali. Kao što vi tražite od mene da kažemo, i ja vam uvek to kažem, koliko smo dali za hram Svetog Save, je li tako bilo? Tražili ste, dobili ste preciznu cifru i ja se time hvalim. Kada tražite od mene kolike su subvencije u određenu fabriku, ja se uvek time pohvalim. Jer to Srbija danas može, to Srbija ranije nije mogla. Ja mislim da je veoma važno da kao prethodno pitanje se vidi koliko je u resursima i na sve druge načine Telekom Srbije pomagao preko plaćenih ljudi iznutra formiranju te kompanije. Nisam znao da je to United grupa. U tome su se prepoznali. Nisu znači u onome tajkuni Šolak i Đilas, nego u ovome SBB, pošto ja United grupu nisam pominjao uopšte. Ali, jer to je posljednji investitor. Nikada ničem nismo ugrozili investiciju United grupe, ali ja mislim da je važno da se kaže kako i na koji način su plaćani kablovi, kako i na koji način su plaćane dozvole, kako i na koji način svaka kompanija plaća porez, a podrazumeva se to i za SBB, kao i za Kurir, kao i za Telekom, kao i za sve drugi. Ja sam uvek za apsolutnu transparentnost. Za apsolutnu transparentnost. Jedino zašto nisam za dvojne standarde, nisam za licemerije u kojem se takve stvari koriste za političke zloupotrebe, a onda ćete uvek da vidite kako jedni napadaju našu namensku industriju, pa se onda čudom čude i onda kažu, aj Vučić obezbedi plate. A kako će da obezbedim plate za Krušik ili za naše fabrike koje proizvode municiju kada vi kažete da mi ubijamo ljude po svetu našom municijom? Pa ne pravi se municija, to je 17.000 ljudi, ne pravi se municija da bi služila umesto štikle na modnoj pisti. Ali ja moram da priznam da sve to ne razumem sasvim i uopšte, kao što vidite, nisam ulazio u to pitanje, niti znam, niti hoću. Suštinski samo hoću da vam kažem da je potrebno mnogo više profesionalizma, mnogo više objektivnosti i mnogo više transparentnosti. Ali ne samo tamo gde biste to vi da tražite, već od svih. Kao što ja dođem i svaki put kažem, ovaj mrap košta toliko, ova puška toliko, ovaj pasars toliko, petoletka pravi malog Miloša za toliko novca i nemam problem sa tim. I da vam još nešto kažem, da završim s tim. Ni dinara nikada, ni za političku stranku koju sam vodio i vodim, ni za sebe lično nisam uzeo ni od Telekoma, ni od bilo koga drugog, za razliku od onih drugih koji vode hajku protiv Telekoma i koji vode hajku protiv države Srbije. U tome je ogromna razlika. I ja se dičim i ponosim time što ću da zaštitim, ukoliko bude uvek potrebno, svakoga ko radi i za grupu o kojoj ste malo pregovorili, ali ću imati pravo
da govorim ono što mislim i da kažem istinu u lice, a sa druge strane da ni vi, ni oni, ni bilo ko drugi može da mi kaže da sam imao bilo kakve lične koristi. Hvala još jednom, budite ponosni na svoju vojsku, živela Srbija. Pratili smo pokaznu vežbu sa aerodroma Batajnica, tako. Evo, imali smo i priliku da prokomentarišemo sa našim gostima, Zvonkom Markovićem, pukovnikom iz Generalštaba Vojske Srbije, tako i pukovnikom Bojanom Pavkovićem, direktorom Vojno-tehničkog instituta. Čuli smo izjave i predsjednika Srbije i ostalih prisutnih. Naš ponos, naše znanje, naša proizvodnja. I kratko da sumiramo, šta bismo rekli? Pa, eto, ova vežba, današnja vežba, kako kažem, ajte da izvučemo jedno dva zaključka iz svega. Šta smo naučili danas? Naučili smo da je Vojska Srbije potpuno osposobljena da prvo izvrši svoju ustavnu obavezu u miru, a to je zaštita naše države. Vidjeli smo to kroz sposobnost kontrole zaštite suvereniteta vazdušnog prostora, naše jedinice i naše posade, naši vojnici dežuraju neprekidno 24 časa. Neprekidno 24 časa rešavaju različite zadatke u miru. Vojska je pokazala da je sposobna da odgovori i svim, da kažem, nekonvencionalno, kako bi Bojan rekao, asimetričnim pretnjama današnjice. Vidjeli smo da smo sposobeni da raznoraznim kombinacijama udara, vatrene moći, manevra, iznenađenja, da rešimo te netipične situacije koje jednostavno mogu da se zadese. To bi bio neki prvi zaključak. Vojska Srbije je sposobna da odgovori svoje ustavnoj obavezi. A drugi zadatak, kako ja to vidim, jeste da se Vojska Srbije intenzivno oprema naoružanjem vojnom opremom. U dva pravca. Prvi je ono što ima na svetskom tržištu, a što ne možemo da proizvedemo, to je tako kako jeste. Mi 35 ne možemo da proizvedemo, ali zato na svetskom tržištu kupujemo. A sve ono ostalo, zašto smo osposobljeni i zašto naša domaća namenska odbrambena industrija može da proizvede i da pomogne vojsci, to je taj drugi trend na koji obraćam pažnju. Dakle, Vojska Srbije se oprema i sa sredstvima naoružanjem vojnom opremom iz domaće odbrambene industrije. Odlično. I tu ste i vi baš upravo to da kažete nešto. Tako je, možemo da zaključimo da sredstva kojima se vojska oprema u poslednje vreme su sve više i više u korak sa najmodernijim trendovima naoružanja i vojne opreme u svetu i da je po tom pitanju Vojska Srbije na pravom putu da se u potpunosti opremi savremenim naoružanjem i vojnom opremom. Da, hvala vam veliko. Hvala puno što ste s nama pratili ovu vežbu, tako. Ovo je kraj našeg programa, pa... Kraj, stigli smo do samog kraja. Da poželiš srećan vikend gledalcima, tako? Tako je, srećan vikend uz mene, u Svitenje. Dobro.